video yang lepas, kita dah siap run quick screening dan kita boleh dapat 1400 record screen. 256 include high, 384 include low, 760 exclude. Tapi ada satu masalah dalam kumpulan yang include tu. Masih ada study yang bukan original research. Reviews, editorials, conference abstract, book chapter, benda-benda ni sepatutnya exclude. Tapi dia lepas masuk sebab quick screen hanya fokus pada topik yang relevance, bukan study type. Jadi itulah fungsi step ketiga ni, exclude non-original studies. Satu secondary screening yang akan filter specifically cari dan buang non-primary study types. Boleh tengok dua panel ni, benefits dia. Dia boleh remove 15 hingga 35% daripada included records tanpa kita perlu baca full text. Dan mengenal pasti reviews, editorials, animal studies, conference abstract yang terlepas tadi. Tapi perlu perhatikan limitation dia juga. Dia bukan pengganti quick screen. Dia tak boleh assess scope, population, intervention. Dia hanya boleh jawab satu soalan sahaja. Adakah ini original primary study yang publish dalam English sebagai publication? Dan satu lagi, dia perlukan DOI. Records tanpa DOI perlu di screen manually. Okey, setup proses dia straightforward sahaja. Ada 5 langkah yang kita kena buat, tapi kita perlu buat batch by batch. Sebab dekat paper file dia accept 50 DOI sahaja in one go. Okey, jom kita start. Pertama, buka search tracker, pergi ke screening log. Sortingkan di kolom screener 1 dan pilih ZAC to A supaya semua yang include akan berada di atas. Lepas tu, copy DOI column untuk records yang include sahaja. Bukan semua, hanya include high dan include low. Convert DOI tu ke RIS format menggunakan paper file. DOI to RIS converter. Dan perhatikan, batch limit dia hanya 50 DOI sahaja per file. Kalau kita ada lebih daripada 50 include records, kena splitkan ke beberapa batch. Okey, jom kita walk through this sama-sama. Pergi dekat screening log, kita dah sort include records, dah berada di atas. Select DOI column, 50 records yang pertama and then copy. Pergi ke paper file DOI to RIS converter, paste DOI list tadi dan setup setting dia from DOI to RIS. Siap, download file RIS tu, rename ikut batch yang kita buat. Contoh, include low batch 1. Ini file yang kita akan upload ke AI chatbot untuk bug remove screening. Okey, sekarang buka prompt, tekan right click, buka text edit bagi yang menggunakan Mac atau Notepad kalau di Windows. Prompt ni berbeza daripada quick screen tadi dan perhatikan, dia tulis requires no protocol. Sebab dia tak perlu tahu topik kita. Dia universally applicable. Dia hanya nak tahu adakah ini original primary study. Okay, copy prompt. Pergi ke new AI chatbot chat. Paste prompt. Upload file RIS. And then click run. Ini hasil dia, include high 31, 62% confirm sebagai original research. Abstract issue please check 7. 14% yang AI tak pasti, kita perlu check dia manually. Excluded 12, 24%.
Tengok breakdown exclusion, not a research study 11. Book chapters, handbook, information pieces yang bukan actual research. Animal or lab only study 1. Okey, boleh download CSV file ni. Buka file tadi dalam Excel. Select all data dia and klik copy. Balik ke search tracker, pergi ke section screening log. Kita nak replace data untuk 50 records yang tadi kita proses. Ok, right click, paste specials, value only. Alright, data dah masuk. Nampak decision dah updated. Ada include high, ada exclude dan ada abstract issue. Please check status. Perhatikan di row 4 tu, si Dell Sido 2014 ni ada abstract issue. Right, please check. Screener ni bermakna AI tak confident nak buat decision. Kita as researcher kena semak sendiri bahagian ni. Okay, kita check ada berapa banyak abstract issue. Ada 7 daripada 50. Manageable, buka paper tu, baca abstract dan buat decision. Satu batch sudah pun siap. Kita ada lebih 50 include records, kena ulang proses yang sama ni untuk batch-batch yang seterusnya. Nampak tick box di sebelah kiri search tracker tu? Guna checkbox di kolom A ni untuk tandakan sampai mana kita dah siap proses. Senang nak sambung balik nanti. Sekarang untuk batch kedua pula. Copy DOI 50 records yang seterusnya. Pergi ke paper file, convert ke RIS. Buka AI chatbot baru. Paste bulk remove prompt. Upload RIS and run. Download CSV and then update tracker. Ulang step-step ni sampai semua include records dah siap diproses. Batch kedua, convert. Akhirnya lepas semua batches siap diproses, kita akan dapat final list include high yang confirm sebagai original research. 48 records.
Sekarang, satu lagi langkah yang penting untuk credibility systematic review. Dual screening. Jurnal-jurnal yang high ranking, dia akan expect study ni dibuat bukan seorang sahaja. Minimum mesti 2 screener. Buat independently dan compare results. Boleh nampak dekat screening log ni, ada kolom untuk screener yang kedua. Screener tu TA, EC, S2 exclusion reason, dan yang paling penting conflict column dan resolution column. Project member kita, contoh co-author atau supervisor, akan run screening proses yang sama, guna prompt yang sama, upload RIS yang sama, dan hasil dia masuk dekat screener 2 punya kolom. Search tracker ni akan auto detect conflict kalau screener 1 kata include tapi screener 2 kata exclude. Jadi dia akan flag conflict. Kalau dua-dua agree, dia akan jadi tanda agree. Untuk setiap konflik, kena ada resolution. Siapa yang akan decide? Biasanya senior project member, supervisor atau pihak ketiga. Buka drop down and then pilih include atau exclude. Ini requirement untuk high quality systematic review. Reviewer akan tanya, what was your iterated agreement? How did you resolve the conflict? Dan ini jawapan yang kita perlukan. Cohen Kappa 0.915, almost perfect. Interpretation berdasarkan Landis and Cobb. Percent agreement 0.974. Daripada 266 dual screen records, hanya 7 conflicts. Ini automatic. Just masukkan data yang perlu di screener 1 dan screener 2. Tracker akan buatkan semuanya. Dan nombor-nombor ni akan masuk terus dalam manuskrip kita nanti. Iterator reliability was almost perfect. Satu ayat tapi backed by actual data yang track properly. Final step sebelum Prisma update, pastikan resolution column lengkap untuk semua records. Bukan hanya yang konflik, semua 1400. Untuk record yang agree, resolution auto-fill ikut agreement. Tapi still, it is a good practice untuk double check. Scroll sampai bawah, row 1403. Semuanya ada resolution. Kalau ada yang kosong, Prisma Flow tak boleh calculate betul-betul. Dan ini yang orang selalu miss. Sort resolution column untuk verify. Semua ada value, semua dah lengkap. Pergi ke Prisma Flow tab, tengok semua nombor dah auto update. Record identified 2705 total dia. Screening exclude 1352. Full article access for eligibility 36. Studied include in review 36. Kita tak sentuh pun nombor ni. Tracker calculate daripada data yang kita masukkan di tab screening log. Ini Prisma 2020 compliant punya diagram, ready untuk masuk dalam manuskrip. Okey, kita kembali ke dashboard. Nampak title abstract screen 1400. Hijau bermaksud dah complete. And dah auto update dekat sini. Tadi merah, kosong. Sekarang dah hijau, 1400. Full text access masih kosong. Studies included masih kosong. So itu kerja yang kita buat untuk selepas ni. Dan kita dah prepare dah. Nampak file RIS untuk full text screening tu. Ini file yang mengandungi hanya records yang final include dari title abstract screening. File ni yang kita akan guna untuk full text screening nanti. 36 records yang survive semua proses. Quick screen, bulk remove, dual screening, conflict resolution. Baiklah, kita recap keseluruhan proses title abstract screening kita ni. Part 1, kita dah siap setup data, pastikan abstract lengkap, run quick screen melalui AI dan mendapat result berjumlah 1400 record screen dalam satu run. Untuk part 2 pula, kita refine lagi melalui bulk remove. Non-original studies dibuang. Records yang AI tak pasti, kita akan check manually. Kita run dual screening untuk iterator reliability Cohen Kappa 0.915.
Resolution lengkap untuk semua records. Prisma Flow dah auto update. Dashboard pun dah hijau. Daripada 1400 records, tinggal 36 yang layak untuk full text assessment. Reduction sebanyak 97%. Kalau buat manual berbulan-bulan dengan sistem ni, kalau menghadap betul-betul, beberapa jam sahaja sudah selesai. Seterusnya, kita akan masuk ke full text screening. Kita akan retrieve full text data PDF untuk 36 records ni. Upload satu persatu ke dalam AI dan buat final determination. Include atau exclude. Dengan specific exclusion reason yang kita boleh report dalam manuskrip kita nanti. Alright, see you in the next video.